Uba prestun tensong ulong baga sorkar jela kelashim kia halor kejing sniu jong surok ba National Highway Bahenriu. Bat hau benai belalet, ulalet syong jingyalang badu Secretary Katanat Road Transport and Highways badu Chairman ka National Highway Authority of India. Bat kini kilapan tikena bagian sedang no mardore kakam ban maromot ke surok. Nrai namar kejing ba mailat ke beneng, kumta mariarang onsa sedang no ban maromot ya kene ke surok ba. Ulong ba kani ke surok ba National Highway ke Bahenriu kamtam na klik riat charum kalong ke belas niu ba bat lapha bene jurip ke surok nado ke MLA kathan u secretary ke PWD u chief engineer ke PWD rengkat bat ke officer jong ke National Highway Authority of India bat gladap ban ai ki kaipot ha ke bedai ba kejing tawa kendo kha ha ke tunnel bat ke surok ke ba Sonapur u ba prestun tensong ulong ba kladan kejing terwa ban snai ke surok folian ha ke kathan bat ha kabedai bat ka tunnel an bo ka we ka kenuan ka bakerpang ka ban pet bat pen khoj ka ka jaka ka bajudan ke jing tua ka bakha kha ula kentui ki pat ba bagen yai sha shipor namar ba amla ban maromat ke surok ha ka porslap hendrai tang curang ka sarkar kan pet ban pentikena ba ka National Highway Authority of India ka dai ban pentre stat ka kam ban maromat ke surok ka balas niu Kanaka han kira kabudan ko ka state sa National Highway 6 maro ko sura class news wa plak kila dawa mo san maro kay ko ba sarkar la ale alor kanya maro ba kanya surak manta banyan kala pendik si sai ki pa rabo sai maro ko tinya Pri akabide bat kanaka National Highway 6 kam tam na clear chati sharum kajing sneu jong surak kabla shakai ngala pha bakinya league inspection spot inspection lo nadu ka local MLA nadu secretary bludi chief engineer bludi rengkat ru bat ke officials jong National Highway la dep ya kata kila ai lut ke detail report nado sodong tenang ta last but tam mana kanaka banai la dep ngadon meeting badu secretary jong ka Ministry of Transport ang taya u chairman jong ka na hairu nilai song meeting bat ha kata ka ski ni song meeting kila asyo yangi ba kin sedang no ikani bat kila dep engage kita ki kontraktor ke bantrei ten rei snowbox nomor ba kani ka bedeng ka patailang kade bit tang na ka daw jong den ten rei mariarang pila suruh kan repair surok abang surok kaptang National Highway ka bayaki surok ka bayaki kaliya ban ong hipor slap por ba long por ba ka bedeng kamlong pila suruh kamde ka basuk nomor ba Maria pendap Maria slap Maria rongko te kumbalong menta kabanga apa banong kalong ba wat ka honorable high court lu matrangi i ka oda ki ai de long kumong pi kalong beyond ya ka jingla jong ka sarkar India la ne mangiru banong kumno na barba kane ka kapor kabneng kane ka soma kadang trei bat tam ngiyo i janman ka sni ka slap te nei maria rang kane na kaliang jokya ya official jong nisi jong road transport kumju na kalian jong National Vehicle ai ka search ba kin sedang no ya ka dengar repair Sonapur pat ni bah to ka sidan me ni ka jumtua na kilo kato ko de go mo ka sonte ya ko menta ko e ko ya katur pi namar ba menta ka wei ka proposal kolong bakin le ya fullin dengan pat lah ban ong ko fullin kan ya nang no ten rei ha ka be dei bat katuk tonal ba dei katuk ka caka batwa de ya katur la kan tup lang hatane ka ba kin ai ka wei ka dedicated team ka ban monitor bat ka ban khoi ban pusumba ya ka tu tonel tu ka jaga ka belum very sensitive nang nation man jaga tar lah lang hakane ka arrangement ka ba pila ban de kai ka jun ko ko pigan ni pa mong so pi ka bang amut ban ong lo ko wei te long pi ka bang kerpat long to ya sha support nambang ong pi kam long kum kawi ka isu ka bangila ban le por slap por telang poliur por kiam kam lele dan rekan ni kadika surok kum pi repairing surok la kum no por slap hi kam le ka masuk de ka bang asuka ban kerpat kalong ba to ya sha sitom sipor namar bala om nur ka bakandu ka slap na thai desta mantau nai lain yang tak larang de bat ngin pek bat pentikenaru ba kana hai ka National Highway Authority of India kadai ban trei ka kam ban pen state ka kam ka betakan ni